U Titovom partizanskom pokretu bosanski muslimani su vidjeli svoju šansu za opstanak. U toku rata muslimani su priznati od Narodno-oslobodilačkog pokreta i nove vlasti na slobodnim teritorijama, osnivaju svoje brigade, bore se za svoju i zajedničku slobodu diljem Jugoslavije. U Bosni i Hercegovini se vode najkrvavije bitke protiv stranih i domaćih fašista. Muslimani Sandžaka bore se za autonomnu pokrajinu Sandžak. Ali Titova partizanska demokracija, kako vojno jača, sve više prerasta u boljševičku ateističku diktaturu. Muslimani, koji su spasili život, sada strahuju za svoje duhovno stablo. Srbi, među njima i brojni zločinci, sve više odustaju od četništva, priklanjaju se partizanima i borbi za Jugoslaviju. U Mostaru i Sarajevu ujedinjena muslimanska akademska omladina, nošena svježim idejama Muhameda Abduhua i Šekiba Arslana i oduševljena političkim mišljenjem i praksom Medinske zajednice, organizira se u antifašistički, ali i antikomunistički pokret Mladi muslimani. Ovaj ilegalni pokret prvi je shvatio koja opasnost prijeti muslimanima sa dolaskom boljševizma i sovjetskim utjecajem. To je pokušaj da se muslimane vrate svojim korijenima, da nađu sebe ponovo i da, tragajući za svojim porijeklom, dođu do samih korijena. Moram reći da to nije bilo traganje toliko za nacijom, koliko za nekim duhovnim ishodištima muslimanskog naroda ovdje. Potpuno razočarenje bosanski muslimani doživjeli su 1943. na drugom zasjedanju Avnoja, kada je odobrena od svjetskih sila u Jajcu formirana druga Jugoslavija. U odlukama Avnoja Bošnjaci su po ko zna koji put u savremenoj historiji administrativno denacionalizirani i eliminisani iz političkog odlučivanja. Učinivši već na prvom koraku epohalnu historijsku grešku prema Bošnjacima i Bosni i Hercegovini, Tito inicira drugi republički dokument, deklaraciju Zavnobiha, u kojoj su muslimani izjednačeni u pravima sa Srbima i Hrvatima, a Bosna i Hercegovina sa Srbijom i Hrvatskom. Ali to je bio mrtvi dokument. Vrijeme i mogućnosti za bilo kakvu pobunu bili su istekli. Drugi svjetski rat se završava. Četnički vođa Draža Mihajlović sjeda na optuženičku klupu i dobija smrtnu kaznu. Ante Pavelić bježi iz zemlje, ali sjeme četništva i ustaštva ostalo je da klija u Jugoslaviji. Najveće žrtve Drugog svjetskog rata bosanski muslimani izgubili su preko 100.000 uglavnom civilnih žrtava ili 8,1% stanovništva. Genocid nad njima nisu izvršili Nijemci niti Italijani, već njihove komšije, uglavnom četnički Srbi. Žrtva je poznavala ubicu. I zato je nova vlast pod dominacijom Srba zabranila svaki spomen o zločincima i zločinima nad bosanskim muslimanima. Nijedan zločin nad njima nije obilježen ni na kakav način. Nastupio je period gorkog mira i prijeteće tišine. Muslimani su živjeli sa prigušenim sjećanjima pokraj znanih i neznanih mezarova svojih najbližih, uz šutljive rijeke Drinu, Unu, Sanu i Neretvu. Prikriveno četništvo i agresivni ateizam pod parolama bratstva, jedinstva i socijalističke demokracije u miru nastavili su ono što nisu dovršili u ratu, vjersko, kulturno i nacionalno ubijanje i proganjanje bosanskih muslimana. Da bi izbjegla srpsko-hrvatski antagonizam, nova vlast, osim četništva i ustaštva, kao historijskih krivica Srba i Hrvata, uvodi treću takvu krivicu, narodu koga nije priznala i koji je iz ratne balkanske klanice izašao čista obraza. To je krivica mladomuslimanstva. Prva hapšenja su uslijedila već 1946. godine, grupa po grupa je slana na robiju. 46., 7., 8., 49. veliki jedan obračun sa mladomuslimanskim pokretom. Nekoliko desetina glava je palo, bili su osuđeni na smrt. Veliki broj ljudi, ja mislim preko 1000 ljudi tada je palo u zatvor 49. godine, osuđeni na dugogodišnje kazne i mislim da se te kazne mogu računati na nekoliko desetina hiljada godina. Mi smo bili u ćeliji i sad noć je bila, upali svijet kad dolazi jedan milicioner kapetan
hoće da vidi mladi muslimani. Pita koji su? Mi dignemo ruku, mi smo mladi muslimani. Kaže, sad dođite zidove, kaže, pa šta vi radite, znaš? Zašto je to radi? A Hazim kaže, mi u Boga vjerujemo, znaš. To je isto jedan odraz, mi u Boga vjerujemo, razumiješ? Mi smo pošli s tom vjerom u Boga. I samo nas ona inspirisala. Bez vjera u Boga ne mogli ništa, razumiješ? Ja na sakralnom stavu u Čelavin 46. Pričao mi jedan prijatelj moj, Konšić. Ali njih 20-30 sa bajonetama su ulazili i nabadali nože bajonetama na te ljude i bacivali ih. I kasnije su vukli ih iz stepenice i sve su čuli kako lava udrali stepenice. Onda su popili na kamion, natovarili kamion pun tih lješeva i zaigrali su kozaraško kolo. Znači sve kozaraško kolo sagrali, oj kozaro, šta ja znam, to je partizan kada i oni su čuli su brektanje motora i odveli su negdje. I kasnije su pucali, to su čitači, zatvornici čitači, pričali kako su sve komade mozga nalazili po stepeništu i po hodnicima razvijeni i krv razvijenu. Sandžak je izgubio autonomiju za koju se borio i koju je bio stekao u toku rata. Podijelili su ga ponovo između Srbije i Crne Gore. Ko zna kada će ponovno postati autonoman. U vrijeme diktature Srbina Aleksandra Rankovića, saveznog ministra za unutrašnje poslove, muslimani Sandžaka i Hercegovine ponovo kreću na poznati put za Anadoliju, bez prava na povratak u Jugoslaviju. Stvorit ćemo novog čovjeka, uzvikuju komunisti. Fabrike i galerije zamijenile su bogomolje, vjera se tretira kao znak zaostalosti i uzrok međunacionalne mržnje. Pseudoreligija progresa i socijalizma zamjenjuje monoteizam. Socijalistička Jugoslavija se razvija. Tito govori o zbratimljenoj zajednici naroda. On izbjegava blokovske interesne sfere velikih sila i formira pokret nesvrstanih zemalja. U miru kasarni, bosanski muslimani, sretni što su živi i što mogu uživati blagodati industrijske proizvodnje, masovnog školovanja, tjelesne lagode u političkoj amneziji, bez želje da se vrate lekcijama iz skore prošlosti, oduševljeno prihvataju i Jugoslaviju i jugoslavenstvo po cijenu skoro potpune nacionalne, pogotovo vjerske asimilacije. Jedan dio komunista iz bošnjačkog muslimanskog naroda s najvećom strašću prihvata učenje marksizma-lenjinizma i po diktatu komunističke partije uništava tragove islama u svome narodu, dok drugi dio na prikriven način, pozivajući se na partizansku tradiciju, spašava pogažene ostatke višestoljetne islamske tradicije u Bosni i Hercegovini i Sandžaku. Za ovaj narod nije bilo spasa na vidiku. Denacionaliziran, nemoćan da u socijalizmu i Evropi snosi teret islamske posebnosti, on kopni, nestaje, utapa se. Smjenom Aleksandra Rankovića, ideologa velikosrpskog projekta kroz socijalističku Jugoslaviju, srpski, a onda i hrvatski apetiti za Bosnom i Hercegovinom začudo još jače bujaju. Tito se obračunava s oba unutrašnja neprijatelja i 1974. godine donosi novi ustav koji Jugoslaviju gura u konfederativnu zajednicu, a Bošnjacima vraća nacionalnost pod imenom muslimani. To je bila samo nominacija da se ne bi priklonili ni Srbima ni Hrvatima. Političke i kulturne institucije muslimani međutim nisu dobili. Bosanskim političarima Tito poručuje: ne dajte se ni Beogradu ni Zagrebu. Bosna i Hercegovina je bila ključ i uslov opstanka Jugoslavije. Avdo Humo, predratni komunistički ilegalac i Titov saradnik, zalaže se za potpuni nacionalni status svoga naroda. Smijenjen je i do smrti prešućivan u javnosti.
Dok je Tito bio na putovanju po arapskim zemljama, od podmetnute bombe u avionskoj nesreći ubijen je i Džemal Bijedić, prvi Bošnjak premijer i visoki funkcioner u Jugoslaviji. Tito je star i sve više gubi moć. Jugoslavija se drži samo zahvaljujući njegovoj harizmi. Prije nego što će poći na liječničke pretrage u vrijeme kad su muslimani obilježili početak 15. stoljeća po hidžri, godini 1979. Josip Broz, njihove vjerske vođe, optužuje za panislamizam i tako možda i ne htijući otvara sezonu progona nad narodom koji ga je najviše volio. To je bila još jedna velika Titova historijska greška, to su bile njegove posljednje političke upute. Šta će biti kada on umre? Odmah poslije Titove smrti po Crnoj Gori su osvanule četničke parole i čule se njihove zloslutne pjesme. Muslimani, muslimani, došli su vam crni dani, nema Tite da vas brani.